istoj državi i tim istim ljudima koji sprovode progon na najsvetijim stvarima, na stvarima kod ljudi kojima je duhovno ne manje važno nego materijalno. A to su upravo ljudi koji su okupljeni oko srpske sloge. Srpkinje pomaže Iako sam profesor istorije, neću se baviti istoriciranjem. A moram malo i kritički da primijetim da je u izlaganjima nekih mojih cijenjenih prethodnika, koji uvažavam kao intelektualce, bilo previše istoriciranja. Što je bilo, bilo je. Jednostavno, prilike na našim prostorima su se nažalost drastično promijenile u odnosu na recimo 19. i prvu polovinu 20. vijeka. Borba protiv srpskog nacionalnog identiteta nije se na ovim prostorima vodila samo u doba Turaka i Mletanka. Ne mora se svako složiti sa mojim zaključkom, ali veliki broj vasojevičkih intelektualaca, profesora, učitelja, sveštenika i oficijera kraljevske vojske, likvidirani u toku Drugog svjetskog rata u završnoj etapi, upravo zato jer su bili nosioci srpske nacionalne svijesti na ovim prostorima. Prema tome, borba protiv srpskog identiteta u Crnoj Gori traje u stvari još od tragične bratoubilačke revolucije 1941. i traje sve do dana današnjeg. U skladu sa definicijom jednog revolucionara, revolucija koja teče. Naravno, malo ko je primijetio, malo se ko bavio ustavnopravnim položajem srpske zajednice u Crnoj Gori od 1945. godine na ovamo. Dakle, za razliku od Srba u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, nama su, dragi prijatelji, poslijeratni revolucionari uzeli čak i pravo na nacionalno ime. Dakle, jednostavno je 1945. ukinuta srpska nacionalna svijest i svi smo preimenovani u nacionalne Crnogorci. To je fakt. To se u Hrvatskoj i u BiH nije dogodilo. Ja ću da vas podsjetim da su Srbi u ove dvije prekodrijske republike imali status konstitutivnog naroda u socijalističkoj Jugoslaviji, a da Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, po Dejtonskom sporazumu i sada imaju status konstitutivnog naroda, a u Hrvatskoj, nažalost, status manjinskog naroda. Međutim, Srbi preko Drine nisu izbrisani iz ustavnopravnog poretka ovih dveju republika. Mi znamo da Hrvati i muslimani imaju tradicionalno istorijski neprijateljske namjere prema srpskom narodu na tim prostorima, ali se oni nisu usudili da Srbima ukinu čak i pravo na nacionalno ime, kao što je to uradila poslijeratna državna socijalistička vlast. Mi smo obespravljeni kao narod, ne samo zato što smo isključeni iz ustavnopravnog poretka, već i zato što naš ustavnopravni status nije definisan. A za to vrijeme građanske partije u Crnoj Gori šire šarene laže o nekom navodnom ekonomskom i socijalnom preporodu Crne Gore, o tome kako smo mi navodno predvodnici euroatlantskih integracija na Balkanu i šta ti ja već znam. Crna Gora je, dakle ne ona istorijska, već socijalistička Crna Gora, 2 puta likvidirala svoju ekonomiju u drugoj polovini 20. vijeka. Prvi put to se desilo nakon 1945. kada je raseljeno selo u Crnoj Gori i kada su nacionalizovane trgovinske, zanatlijske radnje i par industrijskih preduzeća. A drugi put to je učinio Milo Đukanović sa svojom ekipom razaranjem socijalističke gradske ekonomije u Republici. Dakle, da bi se mi privredno obnovili, moje mišljenje da bi nama bio potreban jedan vijek mukotrpnog rada, pod uslovom da se sve državne administracije za narednih 100 godina savjesno i odgovorno ponašaju i da za to vrijeme nema rata na širim prostorima Balkana. A to je, draga braćo, nemoguće.
Prema tome, nama se obećavaju šarene laže, nama se dakle nude floskule kao na primjer borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i tome slično. Naravno da je to jedan od problema u Crnoj Gori, ali pitam ja vas, koja je zemlja na svijetu nema problema sa korupcijom i organizovanom kriminalom? Vjerujte da te zemlje nema. Nas, dakle, odnosno koaliciju Srpska sloga, prevashodno interesuju identitetska pitanja. Jer jednostavno, ako mi izgubimo svoj jezik, ako faktički Srpska pravoslavna crkva, ne dao Bog, prestane da postoji na ovim prostorima, ako se zatre ćirilsko pismo, ako se ne reguliše status srpskog jezika i srpskog naroda, i ako se ne odbrani imovina Srpske pravoslavne crkve, mi ćemo kao narod sa ovih prostora nestati. I u biološkom smislu, i u vjerskom, kulturološkom, identitetskom, duhovnom, kakvom god hoćete. Prema tome, umjesto nekih megalomanskih obećanja u nekom navodnom kvazi-ekonomskom preporodu Crne Gore, koji po mom mišljenju nijedna odgovorna vlada ne može ostvariti, ne za jedan, nego ni za 3 ili 4 mandata, koalicija Srpska sloga poziva srpsku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori da joj da glas, da joj ukaže povjerenje kako bi srpska zajednica u Crnoj Gori stekla svoje autentične predstavnike u parlamentu crnogorske države. Jer jednostavno građanističke partije ne mogu zastupati srpske nacionalne identitetske interese. Postavlja se prirodno pitanje kako će te interese da zastupa jedan Nebojša Medojević, koji je 2007. godine dao DPS-u neophodan broj glasova, kako bi se takozvani crnogorski jezik proglasio jedinim službenim jezikom u državi Crnoj Gori. Kako ukazati povjerenja takvoj individu? To bi bilo, po mom mišljenju, krajnje neodgovorno. Prema tome, moje lično mišljenje i stav da je za srpsku zajednicu u ovom teškom i kritičnom i sudbonosnom trenutku bitna odbrana sopstvenog identiteta. Sopstvene nacionalne škole u osnovnom i srednjem obrazovanju, da srpski jezik stekne pravo službenog jezika, kao što i srpski jezik u Bosni i Hercegovini, jedan od 3 službena jezika po Dejtonskom sporazumu, i da se odbrani pravo Srpske pravoslavne crkve na slobodno vjersko djelovanje i na imovinu na ovim prostorima. Šta je misao moja ako je ne mogu izraziti svojim srpskim jezikom? Gdje da odem? Kuda se okrenem? Kome da se obratim? Uzeše mi misao moju i moj jezik, a jesam li ja onda, ako ne mogu misao moju da izrazim svojim srpskim jezikom, i Božje i ljudsko stvorenje? Braćo i sestre, još prije 100 i više godina poznati srpski pripovjedač Radoje Domanović, koji je ostao u srpskom realizmu poznat po takozvanoj političkoj pripovjedci, napisao je jednu slikovitu pripovjetku koja se zove Razmišljanje jednog običnog srpskog vola, u kojoj karikira razmišljanje jednog običnog srpskog građanina, ili kako se onda nazivao, podanik. Baš kao što i danas građanin Crne Gore nije građanin, nego je podanik. I ja dosta puta ovih 2 ili 3 mjeseca, bez namjere da ikoga uvrijedim, u svakodnevnom životu, po svadbama, po pokajanjima, po kafanama, po ulicama, ne znam gdje sve ne, čujem razmišljanje jednog običnog srpskog vola. Ne crnogorskog ili dukljanskog, nego srpskog vola. A što kaže, nijeste s njima? Da srušite one. A ko smo to mi? A ko su to oni? A ko su to oni da bi srušili njih? I s kim
da srušimo one. Zar sa njima? Zašto za nas, a ne za njih? Mogu li se uopšte srušiti oni preko njih? Jesu li oni koji su nas doveli do svega ovoga, proizveli njih? Imam pravo kao Srbin, kao misaono biće, da dođem i do toga zaključka koji nije nikakva genijalnost, jer surovo upoređujem činjenice. Izbacili su pred vas 500 i kusur teza, jedna čitava knjižica, pa najjači politički programi Evrope i političkih stranaka Evrope unazad 200 godina nemaju toliko teorije. I gdje se tu djede srpska priča? Ima li ikakvoga pomena o pravima Srba u toj knjižici, u tih 500 i kusur teza? Ima li i jedne rečenice? Ima li i jedne riječi? Pa naravno da je neće biti. Kad je pisao profesor dr. Branko Radulović, koji je član crkvenog odbora Crnogorske pravoslavne crkve, zajedno sa Nebojšom Medojevićem, zajedno sa onim kolumnistom Crnogorskog književnog lista, koji je preko tog lista vježbao pljuvanje u dalj na sve što je srpsko, treba da zaštite srpske nacionalne interese. I meni, braćo i sestre, nije krivo za njih, jer su to sve bivši članovi Liberalnog saveza i Socijaldemokratske partije. Krivo mi je na one Srbe iz takozvane nove srpske demokratije. Ne poznajem novu srpsku demokratiju, mi smo iz stare srpske demokratije. Ovoga puta taj atomski Albert Einstein je iz spuža. I on je lutao u trouglu od srpske sloge do Demokratskog fronta, pa onda u trećoj tački tog trougla Socijalističke narodne partije, pa je na kraju završio u četvorouglu sa Momčilom Vuksanovićem. Sve pregovarajući, sve tražeći svoj mandat, svoje prvo mjesto, svoje glavarstvo, svoje prvo ja, kojemu niko nije sporio da bi se Srbi složili. Na kraju ni on sam nije znao šta će i kako će, i došao je do današnjega dana da je rekao da ove izbore treba bojkotovati. I on treba da ih bojkotuje za izbor. Da ne bi prosto te 2-3 hiljade glasova na korist onih složnih Srba. Mi smo na drugom mjestu, broj 2, a on je dobio Judin broj, broj 13. Čuli ste puno, braćo i sestre, večeras nebeske i patriotske i istorijske priče. Mi nemamo da vam ponudimo ništa novo. Naš je program star 200 godina. Naš program nije pisao ni Nebojša Medojević, ni Branko Radulović, ni Milan Popović, ni kolumnisti Crnogorskog književnog lista. Naš program pisao je Sveti Sava, pisao je Sveti Petar Cetinski, pisao je Ilija Garašanin, pisao je Njegoš. Pisao ga i kralj Nikola Slavnog Svjetskog. A nije trebao ni da je piše, jer se je kretalo onamo namo, a došlo se ovamo na nikamo. Stoga, da vas lišim dalje, braćo i sestre, sve srpske patriotske priče, stvar je riješena. Ako hoćete da čujete puno ovakve priče u srpskom parlamentu, koja nije jedna mirođija nekakvog Demokratskog fronta,
koji kontroliše vlast i bezbjednostni sistem Mila Đukanovića, koji ne kontroliše Miodrag Miško Perović iz Vijesti, onda glasajte za broj 2. U obraćanju Vasojevićima, znajući da je ovo kraj ljudi koji vole riječ, koji umiju da se služe riječju, kojima je to tradicija i riječ pred Vasojevićima obavezuje. I razmišljajući šta bi ja još mogao eventualno da doprinese mojim govorom onome što su moji prethodnici rekli, sve mi se češće po glavi motala riječ apsurd. Prosto toliko smo puta čuli iz raznih usta kako je Crna Gora zemlja apsurda. I vjerujte mi, to je velika istina. Prvi je apsurd da narod koji je stvorio ovu državu, znači državotvorni narod, posle toliko vjekova izgradnje ove države, danas se nalazi u situaciji da mora da se bori za svoj elementarni status i identitet u ovoj državi. Da taj apsurd bude još veći. Ova država zvanično sve radi da taj narod uništi u najdoslovnijem smislu te riječi, proglašavajući Srbe, narod koji je stvorio Crnu Goru kao državu, i sve one institucije koje je taj narod stvorio i koje su stvorile Crnu Goru, prije svega i prije svih institucija, Srpsku pravoslavnu crkvu, njenu mitropoliju Crnogorsko-primorsku i njene druge episkopije, za jedine i arhi neprijatelje Crne Gore. To je apsurd koji mi bukvalno danas živimo. Drugi apsurd je, kada bi mi ovu priču pričali prije 100 godina i kada bi iznijeli ovaj slogan, naši preci bi nas gledali pa pitali ko su ove lude što dođoše. Jer za njih je najnormalnija stvar bila da su oni Srbi, da se crkva poštuje, da je jezik koji se govori srpski, da je pitanje identiteta apsolvirano. Ali najopasnija i najotrovnija laž koja se u ovom trenutku plasira da bi se nekako slomila kičma srpskog naroda u Crnoj Gori je ona koju pripovijedaju i vlast i ova kilibardizovana opozicija kad kažu da identitetska pitanja i socijalno-ekonomska pitanja su u suprotnosti, a u stvari to su dva imena za jedno te isto pitanje, srpsko pitanje u Crnoj Gori. Vi znate da živimo u zemlji, odnosno u državi, jer ovo je naša zemlja. Svaki kamen, svaka travka je naša. Ali ova država, ovakva kakva je, nije naša. Ovo je tamnica za Srbe. Ovo je država endemske ekonomije. I u njoj sve zavisi od državnog budžeta. Ako u ovom trenutku 85% ukupne društvene moći drži Crnogorska nacionalna zajednica, koja u ukupnom stanovništvu učestvuje sa 43,4%, a ako u državnim organima i institucijama Srba, koji čine trećinu ovog stanovništva po popisu, a ima nas više, jer je taj popis lažan, kao što je lažan svaki od Drugog svjetskog rata na ovamo, ako dakle ta trećina stanovništva je zastupljena u državnim organima i institucijama te države sa endemskom ekonomijom, zastupljena sa svega 0 do 5%, prema nepotpunim podacima državnih institucija. Šta to znači? To znači da smo mi izloženi socioekonomskoj ucjeni
na kristalno jasnoj nacionalnoj osnovi. Dakle, hoćeš posao, hoćeš pristojnu egzistenciju, moraš da se odrekneš imena srpskog, moraš da se odrekneš svoje vjere, svoje kulture, svoje tradicije, svoje istorije, svojih predaka, moraš biti nacionalni Crnogorac i moraš biti pristalica vlasti. Dakle, to je mehanizam za nasilno crnogorčenje Srba. Oni tako prave crnogorsku naciju u skladu sa njihovim crnogorskim ideološkim projektom. Mi im poručujemo, mi nijesmo i nećemo da budemo nacionalni Crnogorci zato što smo Srbi. Nećemo jer ne možemo zato što smo Srbi, a i da možemo nećemo jer nećemo i tačka. A ako im se to ne sviđa, neka se žale komitetu Jovu Kapi. Prema tome, nama Sveti Sava i prije njega Ćirilo i Metodije, nama Vuk, njima Adnan Čirgić, nama ćirilica, njima čirgilica, nama naša majka Sveta Srpska pravoslavna crkva, njima udba i raspopiraš. Hoćemo naša prava. Vrijeme je da se Srbi usprave. Vrijeme je da se manu ovih mamaca kilibardizovanih koje su crnogorski ideolozi postavili u grupaciji koja se zove takozvani Demokratski front u liku Andrije Mandića, Gorana Danilovića i ostalih kilibardizovanih bivših Srba u tom savezu, da se glasa srpska sloga, jer samo srpska sloga može da postavi srpsko pitanje na pravi način kako to treba da se učini, da se borimo za naša prava, da budemo ljudi, što je govorio naš sveti patrijar Pavle, da budemo Srbi, da naša djeca uče srpski jezik, da niko ne dovodi u pitanje našu Srpsku pravoslavnu crkvu, njeno dostojanstvo, njeno ime, njenu imovinu. Ovo je Raška zemlja. Treba li ovdje govoriti posebno o ovome svemu o čemu govorim? Nemoj da se vraćam na ovo što su moji prethodnici rekli. Ja mislim da vi sve znate, kao što i mi vam govorimo večeras. Zato hoću da vidim te naše zastave, gdje su, dignite ih. Ispravi se, Srbine. Pozdravljam vas stihovima jedne pjesme. Kaži, brate, da si Srbin slobodno i glasno, veliko je ime srpsko, veliko i časno. 14. oktobra broj 2, jer je to broj Hrista Boga čovjeka, jer simbolizuje božansku i čovječansku prirodu njegovu. Broj 2, a ne broj 13, Judin broj i ne kilibardizovane mamce u Demokratskom frontu. Živeli, živio srpski narod, živjela srpska sloga i sloboda.